2 tığınca sürbe öz sıl bihigi Respublika bitiger üle sılınan billerilli bite. Bu sılga tereğaren balağan ayın sürbe sette günügar Sakar Respublikatin Sudarstıbanahın gününen agar delen turan Barakan nehilegitten törüttəq Irak çıgos oloror bir doydulaqtar bıtıgar ülenden jollanor doydum jona video materialı bele qunabıt. Barakan nehilega bılırgattan bıyılga jılgadılı qoğun ülehe jonunan Respublikaga uluska biller. Elbaq sıllar ülelerin sitihilerinden Alexeyeva Maria Stepanovna, üle kıhıl znameta Ivanova Matriona Spiridonovna, Boçot Snaga ordenlerinden nagradalammıttara. Yakovlev Sava Ignatievich, Sakar Respublikatin tığıtın qahestibatın ütüelaq ülehete at ingerilli bite. Çuruçanıp Inokenti Iudovichka kilbenneq ületinihin metalenen nagradalammıttara. İdi kurduk barakamıt Jono Sergete johunnaqtı külelenler ürdük sitihilenmittere. Kinilerinen bihigi ken tuttabıt üleni örö tutan oluqputun kergetebit. Ütü köyünden bırakan nehliğin oluqtaqtıra bir doydulaqtıqtıt. Bugün balağan ayın hüdbəttis günüger Sakar Respublikatin Sudarstınahın günün belirttiği. Munisipalini terilli bırakan nehliğin jahaltatın atıttan, onna deputatların atıttan oluqtaqtırbutun əqəddəliyik. 2-ci hüdbəyüz sıl Sakar Respublikatiger üle sılından billerilli biter. Ol çetçisinden nehliyekke aras tağıtına üle tetimnaktik barar. Bıyılgı jılga bırakan nehliğe üp qatçı ministerstivetin çetçisinden 2-ci hüdbəyüz sıllağı oluqtaq kovulahınları öyü programmağa bırakan nehliğe 2 bırayığı kömüsken oluqo kireriger nehliğ oluqtaqtıra bırakan nehliğetten terüttağ Respublika aras munduktarıgar olurur bir doydulaqtar bıt köqtaqtık kıttan seymelek mostata oңğulunna usinişne tıraqtırı ılarga üle baraturar. Tügedenen tuhanan bir doydulaqtar bıtıgar nehliğ bit saydıtıgar kılaqkı tihin oluqtaq jahalta atıttan barga maqtalbıtın tiyeddebit. Üle sılın çerçesinden nehliğe gihiger aras qabağına sıbotun yüktar ıtılındılar. Nehliğe bit oluqtaqtırı oğluğun kırcağastığın bir somağa boğulan taptalaq nehliğe bit saydarın tuğugar ülelibit. Kulturnay sportivnay kompleks ütüye jıla programmatından tutu ministerstivetitten übülenen tutulla turar. Ventilasiya tardığıta teritoriyaga plita tergahinin ülete barda. Qarbaq jetten köhrü programmatından ağız kvartiralaq toloru qaççılılaq 2 etəstə opsa jevlete tümüktenere qıraqallı. Təsirin kelimlik sayınları programmatından jahalta klub inniger trotuarna plitka telgenne. 2-ci hürbekki hıllaq PPMI programmatından jahalta klub kulturna sportivnay kompleks telgehetin tögürüçü Timir Olbor oңğulunna. Kini titiige olbanor subsidiyanın büngü turugunan ebi hettığıl tuhanıqtaq kiriqtaq. Oluqtaq nehliyenye uapsay munyağanan sübelehen qatçı qomunan ayının uyunan oluqtaq jahalta ehinen benzin selerke nehliyenyeni qaççıyar. Төрүт культура кийинин салаячтынан Савинова Светлана Игоревна 2-ci hürbek kihıltan sitihilakti kulelir. Terilte sitihite salaячтан быһачы tutulukta. Усустарыйга улуска ытыллыбыт чайыңара ыллыгын Sakar Respublikatın kulturatın ütüelaq ulahete ühe bilü uluğun onna üyedügey nehlekin boçotta goluqtağa Anna Ivanova Dimitrieva ağuğun sahın körse ıtıllıbıt bölögünün toloratçılarga ağa sırı küreğar sitihilaktik kıttan Anna Petrovna rıtın bastın toloratçı atın ılbıppıt. Nam nehleger ıtıllıbıt Sakar SSR kulturatın ütüelaq ulahete
самодеятельный композитор, саха жақталларыттан бастакы баянист, гражданска келбен беле қахайката, үйе білу улуғын, нам нәхілеген бочотта гражданина, үлі тыл бетерәна Мария Гнатьевна Константинова, әджей Маруса төрөбіті 95 сылғараныллақ, күңі көрбіт арғығым көміс темек баянынан ағағас ұрыя көрағар, сүрәғай долгутар ұрығыт анал аты сүкпіппіт. Кулун тутарыйга қороға региональный саскы мечәрдер көр күлі көрағар, күлүүнү көйжүтәйтчилер үһүс степеннях дипломан атын ылары сетиспеппет. Өргөт нехилеген культуратын, онна спортун кейнетерибит Мелания Афанасьевна Дмитриева, маңан мания сырды керегер ытылыбыт, көрүжөс 2 тыгынча сүрбө үс, улустағы көр күлүү көрағар, үһүс үрдәлі сетихиләхтегіл бұппыт. Үле сылын черчитінен 5 айын 2 күнігер баракан нехилегер 6 төгілін улустағы сайылык күрәгә үрдүк тахымга ытыллы бута. Саха автономиятын төрүттеспит, улуччулак государственный политический деятель бир дойдулакпыт, үйе билүү чулуу ола улуу байбыт Исидер Никифорович Барахов, төрөбүтө сүсүбе 5 сылыкараналлак, үйе билүү улуугар ытыллыбыт республикатагы ыакка, дойдум мені баракан бир дойдулактар көрсүгүлөрө бер ийрактик истинник аспыта. Ыгық арас күрәктерегер сетихиләктик кытты бұппыт. Баракан сиеске библиотеката сылбағы бұланнамыт, бұланынан үләли ұрақ. Ол күрдік бұланнамыт үләлер кәмегер ұтыллалар. Осколығы олыруғар викториналар, Всероссийской, республиканской олимпиадаларға кытты, символы Якутии медиаурокка, сила книги акцияға, окно победы акция кытыннылар. Космонавтика күнігер медиаурок ытылды бұта. Улахан жоңға Исидер Никифорович Барахов сүбе 5 сылғараналлақ беседе книга презентацията ытылды бұта. Төрөбіт тұл сұруқ бүчік күнігараналлақ республиканскай сақылы жықтан сұруютугар нәхелек олықтауқтыра активнайдық сылын айы қыттан білилерін қаңыталылар. Еті күрдік библиотека нәхелек кәғытыллатыр әхінлерге мәлде қыттар. Баракан сүрін ұсколатын директорынан 2017 сылтан Савинова Анастасия Валерьевна үлелер. Оскола ұғуян үлеті сылақсын тұпсар сайдар. Быйыл арасыяға учутал настабынник сылгар түбәһеннерен нәхилекпит осколата сүйсон сахан өрі күріләқтік белеті біппит. Рахтан чугастан түмсен үйеренмет учуталлар бұтыгар білеген үлелі сылчар коллективке үйерене сылчар оғылар бұтыгар беле тәрәхін бол бұта. Баракан сүрін ұсколатығар бұйыл барыты фитбалты оғыларыны. Оғыл ұяныгар ағысы оғылақпыт. Оскола бітігар барыты 14 учутал, 2 баспыдатал, 12 тас үлелі. Бұйыл 2 сам учутал кәлі оқырдық 4 кластарға Сахарова Ефросиней Горовна ден бүлі 5 колледжін бітірен үледен сағалады. Онна Николай Александрович ден үрдүгөр эхтэх бастыгы категориялах физкультура учталы кален эми үлеләнерер. Быйыл 9 классы барыта 5 оғыл битирен атын осколалар көверен бардылы. Осколы бітігер 2 кырачан оғы осколы бар оғын атылдан керен маңнеті класс көверен әлілер. Быйыл каттан моллағына бігеғі осколы бітігер школьный бизнес-инкубатор ден улахан проект үлетін сағалаты. Бұл проект сүрін сылынан болар оғылыру предпринимательской қайысқаға үйереті. Ол күрді кенелер бұл проектқа арас сувенирдары, открыткалары, магнитиктары, әмтя ғоттыру құмияннар, қатараннар, кеңегеға атыға тағарықтақты. Бұл біліңе сайдылақ үйеға оғылыр бұд, кеңегеға конкурентна способный болдыңдар демек бұманнық проекті олыққа күлдірен әрекет. Оқырдық болағына бұйыл ұғыянығар улақан ремонттар бардылар. Оқырдық болағына
детсад ихигер кафелбут билисер камсанигин кафелбут ажынан калбытын хангал юнуун келгеттиги профлистер бит ажынан калбыттарын оны не гайдалеппит штакетник оңорон битеттилер сас қаллар хылыттығына оғылыр тағы тақсан өрінейлергер, сыңнамаларғар, деммит беседка тұтудың сағаларды бұд. Оны детская площадка бұтынер бұйыл бардың сидерен краскалан бітергебі, оғы он үргір сүпті условиялар болла. Ол күрдік боллағына оны геде көтілері тұрар әрді уақсайттан учиталар бітігер, Павлова улысыға тұрар квартиралары үрменне бит, краскаларды бит, суйты бит, кепсе картоннаты бит, олонда бил кинилер кыстыктактыр. Онтон школа бит кыратагатын боллар пришкольный участоктар, олонтон арас элдах огурот агын комияммыт эне кыгын силдерге белимне бит, 11 пул картошка коштоду бит. Хети оксайдыга отопление таттыбыт олаттарга бахалык битигер Алексей Арсентьевичка баргамактал бытын директивинте он мен бейем туспеймак быттан куруп өйгүр бар үлебитим барытын бир кири курдук үлелир коллектив бар баргамактал бытын директив бары жоллок болуп турубай дейм. Альтернатива олох жаһа кайыстыбата нехилекка тутах сүрүн солталах терилтебит. Терилте салаячыта Эрчимнах Савинов Александр Ильич үлени өрө туппут 12 үлехетте. Ол хигер агыс качыгар, электрик, сварщик, сантехник, тракторист. Барыта бүгүнгү тургунан сүрбе сетте ыл оны тега 10 объект кийин котельнеге холбонан олорор. Быйыл күһүн ититиге эби сетте ыл саңа тутулла турар агыс квартиралах икке дәстәк же культурно-спортивный комплекс ититиге холбонорга буланнанар. Кыстыкка 404 тонна чох белем. Терилте күстә үлеттен толлубакка нехиле копсай субутун юттаргар болар тәрәһиннәргә көктөктүк кытталлар. Тыха хайстватын испесиалихинен өргөт нехилегиттен 2-нче сүрбе сылтан Ефимова Елена Даниловна үлелир. Бракан нехилегер тёрдан ыл тыха хайстватынан жарыктанар. Бу хинен 2 крестьянской фермерской хайства үлелир хамсыр. Ол курдук Миронов Григорий Игоревич Хорогор мостагынан, Алексеев Павел Авакумович Сыспай селлягынан. Опсай сөйі ақсана 162 төбе. Мантан ығанар ынаға 37. Сылғы 296 төбе, мантан биете 136 төбе. Быйылғы жылға от ылағына бұлан бұғыдынан 447 тонна от ертембіде. Онтон 360 тонна от оттонна. Ола бетер бұлан 15 бірғына толла. От бұланын көрдірүйді бұйыл үчігей оны таханан Кортоска үйнеритінен жарықтанар бір кетек қағайстыва бар. Көчнектер жекерген 2-нче 17 сылтан олықтақ жағалтаттан күрдулақ өтіғін арендалан Кортопый олырдуытын сағалабыттара. Бұйыл күхін 400 кул Кортопый қобылынна. Бұйыл андыңдаға қасоттақ құны? Оқтар бұқын оттақын. Бардың бәң оттату? Бардың бәң оттақын. От үйнекте қайдай бұйыл? Үшібай бұғын. Сер ағаттан әме сомсан қалдың? Бұны медірелік тез соғыр өтіні 5-ләк дейміз. Аты эрген әйгетігер 2-2 сылтан Урбанет Прокопьев Валерий Иванович нехеленені ағынан өлінен табарынан қачыен сүрбе сыл кығыннары сайыннары тегін бұспаққа сетихиләқтік үлеләбіді. Маны тағынан нехелене сүрін ағылығын келебі бұғарар бігәрінеләқ. 2-нче сүрбе 2 сылтан
Ағатын утумнаан кыыһа Анисимова Наталья Валерьевна тетимнäхтик аты эрген эйгетигер үлетин салгыр. Үтüöҕe угуяр үлэһит дьоннордоох, кэрэҕэ тардыһар кэнчээрет чаттаах, төрөөбүт минитүө дойдум, тапталлаах быракааным.